Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. United States of America. Umuyobozi umugenabikorwa icyarimwe n'umupolisi w'isi Amerika igihangange mu gutegekesha igitugu mu isura ya demokarasi umuryango w'abibumbye UN NATO banki y'isi ariyo World Bank IMF inoti z'icyatsi kibisi z'amadolari ya leta zunze ubumwe za Amerika ibitwaro bya kirimbuzi ibi ndetse n'ibindi biri mu bikomeza kuza ku isonga n'ibikoreshwa na leta zunze ubumwe za Amerika mu guhugika kubita igitugu abatavuga rumwe nayo. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, Patrice Lumumba, Kwame Nkrumah, Thomas Sankara ndetse n'abandi bose ubu babarizwa hacecetse munsi y'igisenge cy'ubutaka byose ku kagambane ka leta zunze ubumwe za Amerika. Intambara kuri benshi mu batuye isi n'ururimi leta zunze ubumwe za Amerika ivuga mu kurwanya ibihugu bitavuga rumwe nayo nka Vietnam, Iraq, Iran, Afghanistan, Korea, Libya, muri Sudani na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Aba ndetse n'abandi ni ibintu bazi neza kuko kugeza n'uyu munsi baracyahanganye n'ibyo benshi bita uburyarya bw'abanyamerika. Kadutangire gutya nibo babwihaye twigeze tubaha ubwo burenganzira rero igihe gito ibyo ntibyemewe. Ni gute abantu bakwiye uburenganzira bwo kujya mu cyerekezo cy'umuryango mpuzamahanga? Ni gute ibihugu 190 bifatirwa icyemezo n'ibihugu nyamuryango ngo bihoraho? Ariko wa mugani wa Gaddafi ninde wabahaye uburenganzira? Aha yagarukaga ku by'uburenganzira bwa veto mu muryango mpuzamahanga UN ku isonga hakaza leta zunze ubumwe za Amerika. Muri iki kiganiro tugiye kugaruka ku buriganya uburyarya n'ibyaha by'intambara byakozwe na leta zunze ubumwe za Amerika dufatiye ku ngero ebyiri Iraq ndetse na Libya. Gusa ibyo bitavuze ko no mu bindi bihugu nka Vietnam, Pakistan, Korea, Afghanistan ndetse n'ahandi badahanganye n'ibyo leta zunze ubumwe za Amerika zahakoze mu bihe by'intambara. Tubahaye ikaze. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Ni ukuri kuri World Today iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Ikaze dutangire sasa. Abanenga leta zunze ubumwe za Amerika bayishinja kugaba intambara ziba zuje ibyaha by'intambara hirya no hino mu isi aho batazishoje bakijandika mu ntambara zihari bagaragaza ibikorwa bya gisirikare byatumye habaho ibibazo bikomeye nk'impfu z'abatagira umubare isenyuka ry'ibikorwa remezo. Ibyo byose bisunikira bene ibyo bihugu guhangana n'ingaruka batateguye. Akenshi leta zunze ubumwe za Amerika ikahita ikura y'akayo karenge icyarimwe. Abenshi bakaneshinja ibyaha by'ibirego by'intambara mu guhonyera uburenganzira bwa muntu cyangwa amahame n'umuco bwite w'ibyo bihugu no kurenga ku mategeko mpuzamahanga. Ibi byose bigashinjwa leta zunze ubumwe za Amerika hashingiwe ku mpamvu zishidikanywaho zo gutangiza intambara muri ibyo bihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2003 leta zunze ubumwe za Amerika zashinje Saddam Hussein wa Iraq ko afite ibitwaro bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa MWDC. Nyuma byose byaje kugaragara ko byose byari ikinyoma cya leta zunze ubumwe za Amerika. Ababinenga babona ko yari impamvu y'ikinyoma yo gutangiza intambara yaguyemo abantu benshi ndetse no guteza umutekano muke mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Saddam Hussein akategurwa gupfa apfa nyonzwe mu mwaka w'ibihumbi 2006. Nyuma ya Saddam Hussein Iraq yagize ibihe by'imvururu za politike ihohoterwa rishingiye ku madini ndetse na ruswa yakwirakwiye hose mu gihugu. Nubwo rwose ngo hashyizweho urwego rwa demokarasi bishingiye ku cyifuzo cya leta zunze ubumwe za Amerika aho leta zunze ubumwe za Amerika zatangazaga yuko ari cyo gisubizo ku cyerekezo cy'ibibazo by'umutekano byo muri Iraq. Gusa kugeza na n'uyu munsi ikibazo cy'umutekano kiracyari ikibazo ndetse kinakomeye cyane muri Iraq. Nyuma yo gutera Iraq mu mwaka w'ibihumbi 2003 gusenyuka kw'ingabo za Iraq n'ishyaka rya Ba'ath byatewe n'ubuyobozi bw'ingabo zihuriyeho ku nkunga y'Abanyamerika. Ibyo byose byatumye habaho icyuho muri politike n'umutekano hashinga ubutegetsi bushingiye ku moko ndetse n'amadini aho bagabanya ubutegetsi mu nyungu zabo bwite kuruta bene gihugu abaturage bo muri Iraq. Bikaba intandaro ya ruswa ibintu bitigeze biba ku bwa Saddam Hussein. Imyigaragambyo ikaze y'urubyiruko mu mwaka w'ibihumbi 2019 yagaragaje uburakari bukabije ku bijyanye n'ubushomeri ruswa na serivisi zidahagije. Ibi byaje no kugeza minisitiri w'intebe ku kwegura. Kuva mu mpera z'umwaka wa 2022 habonetse agahenge ku mutekano wa politiki ugereranyije. Gusa haracyari ibibazo by'umutekano n'ubundi kugeza na n'uyu munsi.
icyuho cy'ubutegetsi cyatanze umwanya ku mitwe y'iterabwoba harimo n'imitwe yitwa iya leta ya kisilamu yamaze igihe harigaruriye 1/3 cy'igihugu mbere yo gutsindwa mu mwaka wa 2017. Imyigaragambyo n'imitwe yitwa kare ya kisilamu iracyari ikibazo cy'umutekano cyane cyane mu byaro, kandi kugeza n'uyu munsi ikaba ishobora gutera igihe icyo ari cyo cyose. Muri Iraq nyuma ya Saddam Hussein kandi imitwe yitwara gisirikare ishyigikiwe kandi inaterwa inkunga na Iran ndetse n'ibitero bya gisirikare by'amahanga biracyakomeza kugabwa kuri leta ya Iraq ubudahagarara, ari nako yadukirwa n'ibibazo by'imibereho n'ubukungu hamwe n'abaturage ba Iraq. None Amerika iri ubukungu bwa Iraq ahanini bushingiye cyane cyane ku mavuta, kubera intambara n'umutekano muke byose bituma ubushobozi bwo kugira icyo bakora ku mpinduka z'ibiciro buba buke. None ubu leta zunze ubumwe za Amerika zirihe? Ubushomeri mu rubyiruko hamwe n'impungenge z'ibibazo by'ubukungu, ruswa na serivisi mbi ku baturage biracyari isoko nyamukuru y'uburakari bw'abaturage b'abanya-Iraq nyuma ya Saddam Hussein. None Amerika iri tuvuye kuri ibyo, intambara yo muri Vietnam, bamwe mu bahanga mu by'amateka bavuga ko iyi ntambara yatewe n'igitekerezo cya domino theory cyo mu bihe by'intambara yo mu butita Cold War, aho abanyamerika batekerezaga ko iterabwoba ry'ubukominisite ari ryo riri hejuru. Abanyamerika bahitamo gutangira intambara kuri Vietnam. Benshi mu by'ukuri babonaga ko iyi ntambara idakenewe, akaba ari intambara yatumye ibyari bigambiriwe bitagerwaho. Ibikorwa by'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Vietnam, Iraq na Afghanistan hose haguyemo abasivile benshi batagira ingano. Ubushakashatsi bwiswe Cost of the War bwo muri Brown University bivuga ko intambara Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarwanye muri ibyo bihugu zateye impfu zirenga miliyoni 4.5 n'ikigereranyo ku mpuzandengo. Akagambane mu gukoresha igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Libya mu mwaka wa 2011 mu isesengura ryimbitse ryibanda ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'inshuti zayo za NATO ibyakozwe bitari ukurinda abasivile nk'uko byatangajwe, ahubwo harimo inyungu zihishe ku inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibyo bihugu bituma igihugu cyitura mu bibazo uruhuri. Ibyo bihindura Libya igihugu kugeza na n'uyu munsi kidafite leta ifatika. Ibibazo bikaba byaratangiye mu gihe habaga imyigaragambyo yo kurwanya leta ya Colonel Muammar Gaddafi muri Gashyantare mu mwaka wa 2011. Iyo myigaragambyo ikaba yarahagaritswe n'igisirikare cya Gaddafi hakoreshejwe ingufu z'umurengera. Ibyo bituma umuryango mpuzamahanga UN ifata icyemezo ishingiye ku mwanzuro wo mu 1973 aho hashyizweho igisirikare cyo mu kirere cya Libya mu cyiswe No Flying Zone, cyabuzaga indege z'intambara za Libya guhaguruka ku bibuga by'indege, ndetse cyarimo mu isura n'ishusho yo gukoresha ingufu zose mu kurinda abasivile b'abanya-Libya. Bamwe bemeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zifite inyungu mu butunzi bwa Libya. Mu busanzwe Libya ikaba ifite amavuta menshi yo mu bwoko bwiza bw'isi, ubwo ku mwanya wa mbere w'icyagomba gukorwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gushyira ikiganza muri ubwo butunzi harimo guhirika ubutegetsi bwari buyobowe na leta ya Colonel Muammar Gaddafi. We yari yarahakanye aratsemba ko atashoboraga gufungura isoko y'amavuta y'icyo gihugu ku bihugu by'amahanga by'umwihariko ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi, ubwo kumuhirika ku butegetsi bikabaha ububasha n'ubushobozi bwo kugenzura ibiciro bishyiriyeho nk'abaguzi uko bishakiye. Ku rundi ruhande, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuga ko zishaka gushyigikira impinduka za demokarasi muri Libya. Gusa inyuma y'iyicwa rya Muammar Gaddafi byose batekerezaga ntihashobotse ko habaho leta ikomeye, ahubwo hagiyeho ubutegetsi bw'igitugu. Ibi byose byaje gutuma Libya icikamo ibice bibiri. None Amerika iri nk'uko ibinyamakuru nka Wikipedia na The Daily Economy bibigaragaza, hari ibimenyetso bigaragaza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatanze ibikoresho bya gisirikare nk'intwaro ku bataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Gaddafi, cyane cyane imitwe yari irimo umurwanya. Ibi byose bikaba byarabaye nyamara mu gihe abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa Gaddafi bavuze ko batashakaga ubufasha bw'igisirikare. Gusa nubwo bavugaga ibi, ubufasha bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bwazaga ku mugaragaro. Ibi byose bikaba byaravuyemo ingaruka zikomeye, harimo intambara yo muri Libya, iyinjira ry'imitwe y'iterabwoba ndetse n'ibibazo by'abahunze igihugu cyabo. None Amerika iri abanenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko itateguye neza ibizakurikira nyuma y'iyicwa rya Gaddafi, bityo bikaba intandaro y'ibibazo byaje gukurikiraho. Ibi bibazo byerekana uburiganya bwa politike mu mikorere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara yo muri Libya mu mwaka wa 2011. Nyuma y'irikwa ry'ubutegetsi bwa Muammar Gaddafi mu mwaka wa 2011 muri Libya yagiye irangwa n'imvururu za politike, guverinoma itavuga rumwe, ibibazo by'umutekano bikomeye ndetse n'impungenge ku hazaza ha Libya. None Amerika iri dore uko Libya ihagaze muri make. Libya ifite guverinoma ebyiri zihanganye, guverinoma y'ubumwe bw'igihugu GANU, iyi ikaba ari guverinoma yemewe n'amahanga ikorera i Tripoli, ndetse na guverinoma y'umutekano w'igihugu GNC ikaba ikorera Benghazi ariko ikaba itemewe n'umuryango mpuzamahanga. Gusa
gusa nubwo itemewe n'ibihugu bimwe na bimwe by'umwihariko n'umuryango mpuzamahanga urimo, hari ibihugu bimwe na bimwe hirya no hino mu isi biyishyigikiye ku kutumvikana hagati ya guverinoma zombi kwatumye imihigo yo gutegura amatora y'igihugu ahagarara burundu. Bikaba bigaragara ko kubaho kw'amatora ari inzozi z'abanyalibiya. None Amerika iri umuryango w'abibumbye uri gushyiraho inzira zo gufasha mu gutegura amatora no guhuriza hamwe guverinoma zitandukanye, ni ukuvuga iyi Tripoli ndetse n'iyi Benghazi. Nubwo habayeho amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'imitwe yitwara gisirikare n'imitwe yitwaje intwaro, Libya kandi ihanganye n'ikibazo cy'ubukana bw'intwaro zikiri mu baturage. Imitwe yitwaje intwaro ihohoterwa n'akajagari kari imbere mu gihugu. Abantu barenga ibihumbi 800 harimo abana bakeneye ubutabazi cyane cyane mu bijyanye n'ibiribwa no kubona serivisi nk'ubuvuzi n'amazi meza. None Amerika iri abimukira n'impunzi bahangayikishijwe n'ihohoterwa bakorerwa ahanini rishingiye ku ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu no kubura ubuvuzi bukenewe. Mu busanzwe ubukungu bwa Libya ahanini bushingiye ku mavuta, aho bwahungabanyijwe n'ibibazo by'umutekano, aho igihugu kiri guhangana no gushaka izindi nzira zishoboka mu kuzahura ubukungu bwa Libya ndetse no gukemura ikibazo cy'ubushomeri kiri mu rubyiruko ku kigero cyo hejuru. None Amerika iri ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu harimo gufungwa nta mpamvu n'iyicwa rubozo rikorerwa abana, abagabo, abagore, mbega ingero zose biracyakomeje kuba ikibazo mu mijyi ndetse no mu byaro bya Libya. Abimukira n'impunzi cyane cyane bakunze gukoreshwa ndetse bakanahohoterwa n'abasirikare icyarimwe n'imitwe yitwaje intwaro iri hirya no hino muri Libya. Ubwo ibi byose bikaba mu ngaruka Libya ikomeje guhangana nazo nyuma y'ihananurwa ry'ubutegetsi ndetse n'iyicwa rya Gaddafi. Ariko bite by'abanyamerika? None Amerika iri ubu abashakashatsi bagaragaza ko intambara zatejwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'intambara kabiri y'isi zatumye abantu barenga miliyoni 38 bahunga mu bihugu nka Afghanistan, Iraq, Libya, Pakistan, Philippines, Somalia, Syria, Yemen ndetse n'ibindi bihugu hirya no hino mu isi kugeza na n'uyu munsi, aho ibyo bihugu bigihangayikishijwe n'ibibazo by'intambara n'ingaruka zazo. None abanyamerika bari amayeri y'intambara zigezweho harimo indege z'intambara zitagira abapilote, drones, gucunga abantu, gukoresha iyicarubozo no kwica abantu nta rubanza, byose bikorwa n'abasirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abakozi ba CIA, Central Intelligence Agent, ikigo cy'ubutasi cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ahanini bashinjwa guhohotera imfungwa mu magororo nka Abu Ghraib muri Iraq na Guantanamo Bay muri Cuba. Gusa ibyo byose bikorwa ntawe ubibazwa. None Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikurikiranyweho kwica abasivile nk'uko byabaye mu bwicanyi bwa My Lai muri Vietnam, muri nonganiri mu ntambara ya Korea ikarangira Korea icitsemo ibice bibiri hakavuka Korea y'Epfo ndetse na Korea ya Ruguru. Harya ubu hari uwabajijwe ibyibira? None Amerika iri abayinenga bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika akenshi zikingira bene gihugu bayo baba barakoze ibyaha by'intambara, zanga kwemera ibivugwa n'ubutegetsi bw'ibigo mpuzamahanga nk'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC. Ubushakashatsi bugaragaza ko ibikorwa bya gisirikare bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika akenshi byagize ingaruka zitateguwe, nko kwiyongera kw'iterabwoba rirwanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibibazo bya ruswa mu bihugu bifashwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. N'aka kanya turakibaza abanyamerika muri ibyo bihugu bari isubirwamo ry'ibikorwa ndetse n'intambara byakozwe nyuma y'intambara kabiri y'isi yose. Ibyari bigamijwe mu gutangiza izo ntambara nta na kimwe cyagezweho. Abanenga Leta Zunze Ubumwe za Amerika bayinenga nk'uburyo yavuye muri Afghanistan na Iraq bataye abaturage mu bibazo babateje, bica gahunda ndetse bikanateza umutekano muke. Ibyo byose bikagaragazwa nk'ingero zo gutsindwa kw'abanyamerika mu kubaka ibihugu baba bamaze gusenya bya burundu. Uburyarya no kugira uburiganya kuri politike zidahwitse z'abanyamerika ku bindi bihugu. Abayinenga kenshi bashinja Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyarya bagaragaza mu mateka yayo yo kurengera uburenganzira bwa muntu n'ubwisanzure bw'ibihugu mu gihe yivanga mu bibazo by'imbere mu bihugu by'abandi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika akenshi zashyigikiye ubutegetsi bw'igihugu ahanini mu gihe ubwo butegetsi bwakoreraga inyungu z'abanyamerika icyarimwe, bakanashinja ubutegetsi bukorera mu neza ya rubanda igitugu, ubwo ari nako babateza intambara ziri ku bwo butegetsi mu gihe ibyo bikorwa n'abo bayobozi bitari mu nyungu z'abanyamerika. Ako kanya bikaba bivuze yuko ari abanyagitugu. Kwivanga mu matora, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika izagaragaje amateka yo kwivanga mu matora y'amahanga harimo ibikorwa by'ibanga mu bihugu nka Chile ndetse na Pakistan, ubwo tutibagiwe n'ibihugu byinshi hirya no hino muri Afurika. Muzi igitangaje ni uko intambara zose zatangijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta n'imwe yigeze irangiza, ahubwo abenegihugu b'ibyo bihugu akaba aribo bishyura igiciro cyo hejuru. Gusa kandi nanone turakibaza aho hose Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziri
Iraq, Afghanistan, Korea, Libya, Sudani y'Epfo, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Vietnam, Cuba ndetse n'ahandi. Ese mubona muri Ukraine ndetse na Israel bizarangira gute? Ugize igitekerezo n'ukuri amarembo aruguruye. Amazina yanjye ni Maniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha wageze ni kuri World Today, iwabo w'ibyegeranyo n'inkuru zicukumbuye. Naho ubutaha, ciao ciao.